Ndashimwe cyane bene data, nongeye ndagarutse muri kumwe na Mugisha Ineza Steven. Ngamwe no kuvuga ikintu gito, ntabwo ndatinda, nje kuvuga amagambo make cyane Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yatumye kuvuga. Rero reka dusenga Imana. Uwiteka turagushimiye, turaguhimbaje Imana yacu, Imana nziza, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera. Reka ijambo ryawe riganze kandi ritegeke. Mwami data buje tubabarire, twejesha amaraso wabiriye ku musaraba Golgotha. Mwese abashumba bose, ababishopu, abarevera, abapasiteri, abavugabutumwa, Mwami data buje abaririmbyi bose ndabakwitse mbase mu biganza byawe. Rero ineza n'imbabazi imanuke bitwomeho mu izina rya Yesu urakoze. Amen. Rero ikintu kinzanye nta kindi, nzanywe no kuvugana n'abashumba. Dufite amasengesho y'iminsi 3. Ni amasengesho Imana yambwiye ngo mbwire abashumba bo mu Rwanda. Abashumba bo mu Rwanda mbabwire ko bagomba gusenga amasengesho y'iminsi 3 kugira ngo Imana ifungure insengero. Nubwo mubona haje nk'imisoro, imisoro yaje ari ikinyafu Imana iri gukubita abantu. Ikindi nubwo mubona insengero zafunzwe, ni Imana yazifunze, ntabwo ari nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ntabwo ari ba minisitiri, ntabwo ari abadepite, ntabwo ari abantuza, ntabwo ari abasenateri, ahubwo ni Imana yafunze insengero. Nizasigaye ntabwo Imana yigeze ishaka ko zisigara. Imana yari igambiriye ko insengero zose zifungwa, nta na rumwe rusigaye. Kubera kuko Imana yabahaye intama, aho kugira ngo intama muzigeze aho muzigeza, ahubwo intama zigira gute? Zirarorongotana. Izindi ziribwa n'intare, izindi ziribwa n'ibirura. Abakobwa batwaye inda mu rusengero cyangwa bavuye mu rusengero, ni ukubera mwebwe abashumba. Ntabwo mwakurikiranye intama mugize gute? Intama mushumbye. Abandi basenye ingo z'intama, mwasenye ingo z'abandi. Mwabwiye abagore kuko izo ngo barimo atari izabo. Mwabwiye abagabo kuko abagore barongoye atari ababo. Biragenda bigera ku Mana. Mwatumye abana benshi baba imfubyi kubera gusenya ingo bikozwe n'abashumba. Abandi basambaniye mu nzu y'Imana. Abandi basambanyije abaje kubahungira ngo babakorere deliverance. Imana birayirakaza. Murabizi ko hari n'abafunzwe kubera icyo ibyaha byakorerwaga mu nsengero. Imana yabahaye butamwa mwongeraho na ngenda. Rero Imana yampaye iri jambo rivuga ngo dukore amasengesho y'iminsi 3 twese abashumba bari mu Rwanda b'abanyarwanda. Ngiye ntabwo ndi mu Rwanda, ariko nanjye mu masengesho ngomba kuyakora kuko Imana yanyujijeho. Yaba ari umushumba uri muri Amerika w'umunyarwanda uribone iyi video, yaba ari muri Australia, yaba ari muri Canada, yaba ari muri Amerika, yaba ari hehe, agerageze afatanye na bagenzi be gukora amasengesho y'iminsi 3. Aya masengesho azabateye ati: umunsi wa mbere ni ukwihana ibyaha by'abashumba bagenzi bacu, abakoze ibyaha, abasambaniye mu nsengero, abagize gute. Ni umunsi wo gutakamba tugasaba Imana imbabazi kubw'ibyaha abashumba bakoze. Kubw'abakobwa batwariye inda mu nsengero, kubw'abagore basenye ingo zabo, kubw'abagabo basenye ingo zabo, kubw'abashumba batwaye abagore b'abandi, kubw'abashumba batwaye abagabo b'abandi. Mbese ibyo bintu byose byaragiye bigera imbere y'Imana. Bigeze imbere y'Imana, Imana birayibabaza. Amarira y'imfubyi ziri kurira ararenze. Noneho hakiyongeraho abashumba bariye imitungo y'intama bashinzwe kuyobora. Ibyo nabyo byababaje Imana, bituma insengero zifungwa. Icya gatatu, hari abantu barikuye amafaranga ku mabanki ashyiraho burundu, arashyira burundu, ngo barayazanye ngo bari gutanga ubutindi ngo kugira ngo babahe ubukire. Abo nabo basigara nta kintu bafite. Ibyo nabyo byageze ku Mana, ubweskoro. Ibyo byose byageze ku Mana. Rero Imana irangije niko guteza umuraba ko kugira ngo bafunge insengero. Nizihagaze ntimwibwire ko zihagaze, kandi zihagaze ntimwibwire ko ari uko zisenga. Ntimwibwire ko bafite Imana iruta
imana mwasengaga, ahubwo nuko imana nyine baravuga ngo umwarabu yaravuze ngo karata ala dunia sijimu mina jinaturi kafiruni, ngo isi ni gereza kubemera ariko ikaba ijuru kubahakanye. Wowe wafungiye urusengero ntugire ubwoba ngo wihebe, oya, imana irahari ije kukugirira neza. Kandi nukuri ntuyitotombere ubuyobozi bw'u Rwanda ngo uvuge ngo bwafunze urusengero, oya, bashyize mu mategeko icyo imana yavuze ko bagomba gukora. Ahubwo ni musenge aya masengesho y'iminsi 3, imana igiye kureba ukundi kuntu ibigenza, bongere bagende bafungura 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 bafungura, ubundi insengero zongere zigire gute, zongere zikore. Yesu ashimwe cyane. Rero nicyo ngicyo imana imbwiye kubabwira. Ikindi kintu imana yambwiye kubwira abantu, abakozi b'Imana, ni ikintu kimwe, mw'abantu mwe, abantu muri kugenda mugafata abantu mukabeshya ngo muri gukora ibitangaza, kandi ari abantu mwahamagaye mukabashyira mu magare, abandi mukabahumisha. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mugiye kubahamagara, nibaza baza ari bigize impumyi bahumireko, nibaza baze mu magare, amagare bayagumireko. Imana iravuze ngo ni imana ishobora gukiza, ni imana ifite imbaraga, nimureke kubeshya, imana izabikora kandi bizagenda neza, izabashyigikira, kubera ko imana igiye guhagurutsa abantu mu buryo budasanzwe. Imana izanye imbaraga, imana izanye ububyutse mu Rwanda, kubera ko abanyarwanda nimwe mugiye kubwiriza Abarabu bakizwe, nimwe mugiye kubwiriza za Libya, nimwe mugiye kubwiriza za Afghanistan, za Kashmiri, za Pakistan, za India, za Oman, za Yemen, za Dubai. Mugiye kubwira abantu Imana, mugiye kubwira abasilamu Imana. Twari dufite gahunda, abazungu nibo batwigishije Imana, abamisiyoneri b'abazungu, ariko uyu munsi mu Rwanda hagiye indege zigiye kujya zihaguruka zijyana abamisiyoneri b'abanyarwanda bagiye kubwiriza ubutumwa mu mahanga. Nimureke rero tugaragare neza, kuko Imana impamvu yaseye iki kinyafu ni uko iri gushaka gukoresha abanyarwanda, ariko ikabona abanyarwanda mwamaze kudamarara, muri gushinga isengero mutagambiriye kugira ngo mugeze abantu ku Mana, mubwire abantu agakiza, ahubwo muri kubabwira ibitangaza, muri kubabwira za visa, muri kubabwira inzu, muri kubabwira ibiki, aho kugira ngo mubabwire ngo bihane. Abandi bari mu nsengero, murabizi ko bakora ibyaha. Umugabo afite abagore 2 3, murabizi. Umugabo ni ntuza ni umusambanyi, murabizi. Anywa inzoga, murabizi. Mwarangiza mukamwicaza imbere ku ruhimbi kuko atanga icya 10 gitubutse. Ibyo rero ntabwo bikanga Imana. Mutazumva ngo icya 10 n'itegeko ry'Imana mukagira ngo Imana izakigumaho. Imana ni inkiri ifite amafaranga, kandi yaranabivuze ngo ifeza n'izahabu n'ibyayo. Amina. Ndavuga icyo Imana yambwiye kuvuga. Ikindi kintu cya nyuma ngiye gusorezaho, bahanuzi, bantu mwiyita abahanuzi, mwiyita abahanuzi, mubonye ishyano, nongere mbisubiremo, mubonye ishyano. Bahanuzi, nongere mbisubiremo, mubonye ishyano. Bantu muvuga ngo Imana iravuze itavuze, mubonye iki? Mubonye ishyano. Amina. Mwahaye abantu amaviza kuva mu mwaka wa 2000 kugeza muri 2024, ayo maviza ntasohoka. Bantu namwe muhanurirwa, mukunda ubuhanuzi, mufite ibibazo, nimwega muri guteza ibibazo abashumba, nimwega muri guteza ibibazo insengero gufungwa. Uyu munsi hanwa abashumba, ejo nimwege muzahanwa. Imana yo mu ijuru itubabarire. Abantu bari kujya kuri YouTube mukirwa muri kuvuga ngo Imana iravuze ku buhanuzi, muhanurira abantu mubabwira ngo kanaka ngo Imana iravuze ngo ikuvuye ibi nibi, ngo yewe. Ndeka mbabwire mw'abantu mwe, ndavuga iki Imana yambwiye kuvuga. Ndabizi iyo umuntu avuze ibiri byo birasharira, abantu bakamwanga.
ariko unyanze Imana ikankunda ntacyo byabintwaye, birakureba. Imana yacu igira ibanga. Ariko urahagaze ngo yewe ngo urakiza ibibyimba kuki? Mwaretse ibyo bintu. Uri umusambanyi, uri umwesikoro, uri umunyamitwe, warangiza ukayigwa mu butayu uri gusenga, warangiza ugahanurira mu butayu, warangiza ngo umva ukuntu Imana ivuze uri mu butayu, ukaza ukagira gute, ukabipostinga kuri intozi. Abirwa mwigisha abantu indimi, mufite ibibazo. Mwirwa mubwira abantu ngo abahanuzi, ngo inama y'abahanuzi ngo irakenewe, ngo abahanuzi, mwaba pasiteri muri kubona ibyo bibazaniye. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo igiye gushyiramo iki? Igiye gushyiramo imiyaga, igiye kongera ifungura insengero. Mwari muzi ko byarangiye mwari mutangiye gutekereza ukuntu mugiye gufungura insengero muri Kongo, abandi mwari mutangiye gutekereza ukuntu mugiye kuzifungura i Burundi, abandi mwari gutekereza ukuntu mugiye kuzifungura muri Uganda, ariko Imana igaruye agahenge mu Rwanda. Insengero Imana irazifunguye. Ariko mucunge sana, kuko niyongera kuzifunga nta na rumwe ruzasigara. Nizo za Zayoni, nizo za Bethsaida, nizo za Restoration, nizo za Gatulika, izo zose bazafunga batitaye ngo zirakomeye. Kandi ikindi kintu kigiye kubaho, Imana igiye gukubita abantu ikinyafu. Mwabashumba, uyu munsi ahantu insengero, ariko umutaha ni mwebwe mugiye guhanwa. Mugiye kubona impfu zitunguranye z'abashumba. Mwebwe mwumva ngo kwitwa pasiteri mukajya ibintu byoroshye. Muraje mubibone. Muraje mubibone. Ibyo muri kwiyahuriraho ntago mubizi. Ejo muri numvishe kunuza kuri ntuzari kuvuga ngo hasigaye insengero ngo zagafashe, ngo zifite amafaranga, bavuga insengero zagafashe. Zaragafashe, hari amafaranga bakuye mu mifuka yabaze. Mwihangane ndavuga icyo Imana yavuze kuvuga, yambwiye kuvuga. Bose ni imitsi y'Abanyarwanda birwa banyunyuza. Rero bibabaje Imana, bigeze hano birayisesenya. Imana yo yamanuye gufunga insengero zose, ariko nyine ntago byakunze. Rero niyo mpamvu Imana ishyizeho agahenge ko kugira ngo insengero zongeye zifungurwe. Bene data rero nimwitware neza, musenga aya masengesho y'iminsi 3. Ndasaba buri mushumba wese ubona iyi message ayitambutse ayohereza umushumba mugenzi we. Ni y'abashumba. Nongere mbisubiremo, tuzasenga twaba twebwe turi muri diaspora, mwaba mwebwe muri mu Rwanda, abari muri Afrika, muri Uganda, muri Tanzania n'ahandi. Mwese dusabwa gusenga aya masengesho. Mwihangane, ntimurebe uyavuze, murebe ahubwo uwamubwiye kuvuga. Ntimurebe ngiye Steven, nanjye ndi umwe nkamwe, ndi umunyabyaha nkamwe, kuko navukiye mu byaha, nkurira mu byaha. Ntabwo nava ngo umukiranutsi. Biriya ni kwivuga ngo nituvuga utari abanyabyaha twise Imana inyabinyoma. Ariko muha agaciro uri muri nge. Amina. Muha agaciro uri muri nge. Nimumara guha agaciro uri muri nge, mushake ukuntu twasenga aya masengesho. Amina. Rero Imana nibyo yambwiye kuvuga. Abantu muri kwirwa muri kuri televiziyo mu macano mubwira abantu ngo Imana iravuze, ngo muri muntu uza, ngo muri mu butayu, ngo Imana iravuze, ngo wowe kanaka ngo uri mu butayu. Mwabaye muti? Mwagiye mumenya ubwenge?
imisozi barayifunze barayirangije, nta hantu hagiye hariho gusengera. Ese mugira ngo babikura he? Bayifunga kubera iki? Uri mu butayu ntabwo byembe, ariko noneho n'abantu bigiragayo bakisengera, Imana ikagira gute, ikamanuka ikabavugisha bigasubizwa. Ariko muri yo mwagira mugafata kamera mugatunga ngo Imana ngo iravuze, ngo Imana ngo iravuze. Imana iravuze. Imana igira ibanga mw'abantu. Ibintu by'umuntu ku giti cye Imana ibimubwira ku giti cye. Muragira ngo Dawidi yagenda, iyo Natani agenda akajya imbere ya Dawidi akavuga ngo yewe Dawidi ngo wasambanyije umugore wa Uriya, ngo urangije wica Uriya, ugira ngo ntago aba yaramwishe akamurahiraho twinika? Ariko nta murenze n'abahanuzi b'abana. Njya mbona ibintu nkabona abahanuzi musigaye murenze n'abahanuzi babibona Imana ivuga. Ubuhanuzi bufatika ubu umuntu ku giti cye, aho kugira ngo ubivugire hariya wagenda ukabivuga kuki, ukabyongorera Imana yabivuze kubibwira. Rero abahanuzi nabo Imana igiye kubakubita ikinyafu. Byari biri muki mu bapasiteri, mu bakozi b'Imana, mu nsengero zari zarafunzwe. Ariko uyu munsi abahanuzi mugiye gufungwa. Reka mbibabwire, Imana izanye igifungo ku bahanuzi, kandi abahanuzi mugiye kujya mufungwa mwana kubiswe. Atari no kuvuga bya nibyo mu Rwanda bavuga ngo ntibagukubita, bazabakubita. Ntago mubizi, bazabakubita kubera ko muri kubekera Imana. Muri kuvuga Imana muheruka 2025 mukayizana 2026 mudaherukana nayo. Ibintu byo kuzanga rero mwishakira indamu, mwabonye ko abanyarwanda bakunda ubuhanuzi, murangije bari byo muzanaho ngaho, murangije mwirwa mubwira abantu ubuhanuzi. Ibyo muhanura bidasohora, mugiye gukubitwa. Imana igiye kubateza leta bakubite, igiye kubateza polisi bakubite, igiye kubateza dasi bakubite, igiye kubateza inkera gutabara zibakubite. Mugiye gukubitwa, mukubitwe mwongere mukubitwe. Dore mbivugiye, hari umunsi muzavuga ngo Pastor Ineza Steven yarabivuze kuri channel ye. Mwihangane mureke kubeshya n'uburyarya mu bihagarike aka kanya. Mwige guhanurira mu kinyabupfura. Guhanura ntabwo ari akavuyo. Imana yambwiye ngo ibyo bahanura byose nta na kimwe nzi. Amina. Abandi ngo twahanuriye umuntu runaka, ngo twahanuriye runaka, ngo Imana. Ariko mwabahanuzi mwabaye iki? Ibintu byarazamutse bigera imbere y'Imana birayirenga. Reka mvuga kino kintu ninjye ukivugiye, ntabwo ari Imana yakimbwiye, ariko cyababaje Imana. Ariko njye ngivuze nkanjye nka Steven. Hari umuhanuzi uri kubica ngo bigacika, maze bajya kuvuga bakavuga ngo njye Imana yarambwiye. Ese niba Imana yarakubwiye ngo genda urebe nyakubahwa Perezida kuri kumubwire, ni ngombwa bitware kuri televiziyo na ku macano isi yose imenye ngo wahanuriye Kagame? Mwagize ubwenge. Hari umuntu umwe twayatwura kuvugana akambwira ngo yabarakaye akava ngo no sense. Mwebwe mwagize ubwenge. Ngo njye ngo nahanuriye Habyarimana, ngo yanga kubyumva, ngo amaze kwanga kubyumva, ngo arapfa. Ngo bukeye mu gitondo ngo njya mu gisirikare cya FPR, ngo n'ubundi ngo mpanurira Kagame, ngo bimenyetse Imana yampaye. Erege jawe naramubonye ari kuvuga, afite amafiyeri menshi. Ariko mwabantu mwari muzi ko Imana ikunda u Rwanda? Muzi ko yirirwa handi igataha i Rwanda? Icyo kintu murakizi? Murazi ko umuyobozi w'igihugu cyacu tuyoboye ari Imana yamutoranyije? Iyo batari Imana yamutoranyije, ubu ngubu abagore benshi bamaze gusenya ingo, kubera ko pasiteri yavuze ngo umugore si wawe, uriya mugabo muri kumwe si wawe. Abakobwa benshi baratewe amada kubera ko bagiye muri deliverance bakababwira bati turabasengera,
mwambaye ubusa dukoze ku mabere, tubakoze ku myanya y'ibanga, turyamanye kugira ngo muzabashe kubyara, abandi bagiye kubajyana mu Buhinde kubabaga, mukababwira muti nimuzane amafaranga tubasengere, abandi muri kubwira abantu nimuzane ubukene bwanyu tubahe mu tuzanire tubahe ubukire. Ariko nyakubahwa Paul Kagame arabireba, nawe wafatanyije kuyobora, Imana ibajyamo ibinjiramo, ibajya mu mutwe irabereka, barangije baravuga ngo none bihagararira aho ngaho. Nubwo Imana izongera igafungura insengero, mutagira ngo nimugenda muri ibyo ngibyo Imana izabura kugira gute kuzifunga. Kandi none ntabwo bazafunga insengero, bazajya barufunga na nyirarwo bamufunze, kandi bamukatire agende Madrid mageragere, niko numva bahita. Narababaye, umuntu n'umuhanuzi ngo njyewe ngo nahanuriye ngo nyakubahwa Perezida wa Repubulika ngo mu bintu ngo Imana yavuze ngo ubuhanuzi bwa mbere bwararangiye, ngo ibya kabiri byaraje, ngo ibya gatatu byaraje, ngo hasigaye ngo ikintu kimwe, ngo ingoma ye ngo irangire. Twamutoreye imyaka 7 ejo bundi, ubuse nayirangiza saba Gasani azajya hehe? Mumbabarire. Hari n'undi nabonye amafiyeri menshi ko turi abarokore, turi abanyepolitike, twebwe turi abasirikare b'ijuru, ntabwo turi abasirikare b'isi. Ariko inda zarabarenze, mugera ibya 10 murarya murahaga, mubona ntibinyuze, amaturo murarya mubona ntabanyuze, murangije ay'abakristo murarya mubona ntabanyuze, murangije muhimba imitwe batureka noneho tugende tujye hehe? Tujye mu mahanga, tujye gusebya igihugu, tuvuge ko turi abahanuzi ba mbere bahanuriye nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ariko Imana yabikubwiye ukajya kwirirwa bivuga. Ese ugira ngo Imana yabivuze wanajya bakaguhagarika ku irembo? Direct, kugenda direct. Iyo ari Imana yavuze biba direct. Nawe yamusanga ikamubwira, yamara kumubwira ikamubwira ati hari umuntu ndagutumaho, ukahagera abizi kuko hari umuntu Imana iri bugire gute iragutumaho. Ndabeshyaga siko bimeze? Akaza abizi neza, wahagera bagahita bagutambutsa bakakugira gute? Mureke ibinyoma no kubeshya. Ngo Imana yabahinduye inuma z'imyeru ngo muraguruka mujya mu kirere. Mugurukira iki? Nk'abantu mwe mwagiye mureka. Imana irambiye ubuhanuzi, reka mbibabwire. Imana irambiye ubuhanuzi bupfuye. Maze aho byacikiye, njye nziba prophet, nziba reverend pasteur, nziba bishop, nziba apotere, nziba padiri, nziba musenyeri, nziba papa, ariko ntabwo nzi amatayito y'aba prophet. Ariko uyu munsi ajya kumva ngo njye ndi prophet runaka kuri TikTok, kuri YouTube ndi prophet runaka, kuri ikindi prophet runaka. Mwabantu mwayo matayito mwagiye muyakura hehe? Umuntu kaje kumva ngo ndi bishop utazi no kuvuga morning. Ariko mwagiye mumenya ubwenge mwabantu. Bishop utazi no kwandika, utazi no kureba inomero muri telefone. Ngewe ndi bishop. Bishop ufite abantu batatayoboye icyumba. Ngewe ndi bishop, ndi apote. Bishop uragenda agatekera umutwe umukobwa wanuza w'ikinyinya, akamubwira ati ngewe rwose iki nibiki Imana yambwiye, akamushuka akagurisha inzu, yamara kugurisha inzu bakajya muri Kenya, inzu bakayirya bakayimara, yarangiza agahita atangira kubwira umugore ngo hamagara abantu ngo babwire ngo naheze mu nzu, ngo baramfunze, ngo bagize gute. Imagine bishop ngo ni bishop ki?
Imana ibababarire. Ariko mwari muri gukurikira ubutumwa bwasaba Gasani, reka mbabwire, Imana igiye kubaha ikibonerezo. Mwitonde, u Rwanda rufite amahoro. Iyo u Rwanda rutagira amahoro, ntabwo ndi kuvugira sindurimo ngo ndi kugira gute, ngo ndi kugira ngo hatagira uza kumbaza ngo ibyo wavuze ni ibiki. Ntabwo ndurimo, ndi mu mahanga nk'uko abanza Bagasani bayarimo. Ariko baca umugani mu Kinyarwanda ngo nta gisiga cy'urwara rurerure kimena iki, kimena inda. Ariko mwagize inda nini yarabishe, mwabashumba mwe, mwabahanuzi mwe b'inzara, mwariye duke mukaryama kare. Ayo mahanga mwirwa mwirukankamo ko bizarangira n'ubundi mugarutse iwanyu muri mu biki? Ni mumbaza amahanga nyabamo sha ndayagenda. Nimba hari umuntu uzenguruka ibihugu ni njyewe. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo aho wagenda hose nta gihugu kiruta iwanyu. Ibyo ndabikubwira. Wari uzi ko hari aho tugera tugatinya ukigura ururimi rwaho ku ngufu, bakumva urugoretse, polisi ikakugenzaho waba ugiye gatoya, bwasambira abandi bari kugenda, we bakumva uravuze gusa muri gereza ukava mutanze amadolari 100, amadolari 200, kuko uri umunyarwanda gusa nta kindi. Ariko mwarangiza mukirwa musebya igihugu. Imana yo mu ijuru itugiriye neza. Murakoze rero, nibyo nababwiraga bashumba, mureke dushaka umunsi dusenge. Rero ubwo abazabibona, nomero yanjye ni 0 reka nshireho kode kuko ntabwo mwayikoresha nta kode. Akamenyetso ko guteranya 500 255 69 63 167 niyo nomero yanjye. Twabyemeranyaho noneho tukabibwirana tugasenga. Ubwo Ikimana yambwiye ngo tugomba gusenga amasengesho y'iminsi 3. Iyo minsi 3 undi Imana ntabwo yambwiye ngo tuzasenge kuwa kangahe no kuwa kangahe. Nabwo nimbwira umunsi wo gusenga ayo masengesho y'iminsi 3 tuzayasenga, nabwo nzaza hano mbivuge. Ibisigaye Yesu aduhana umugisha. Ndabakunda cyane, reka dusenga Imana. Uwiteka turagushimye, turaguhimbaje Imana yacu. Mbere ya byose tubabarire amafuti yacu, tubabarire ibyaha byacu. Twakoze ibyaha, dukora ibyangwa imbere y'amaso yawe, ariko mbere ya byose utubabarire. Reka ubutumwa bugere kuri buri wese, kandi abafite imitima yinangiye ubakure nk'imitima ikomeye nk'amabuye, ubashyire imitima yoroshye nk'inyama, kugira ngo bakugandukire kandi bagukorere. Mu izina rya Yesu aya masengesho tuzayakore mu bumwe, kandi databuja nituyarangiza uzaduhe igisubizo gifatika. Ni wowe uyategetse ko tugomba kuyasenga, ntabwo ari Steven uyategetse. Murengezi w'ubugingo ni wowe uzi impamvu uyategetse. Ibisigaye Yesu aduhana, ibisigaye Imana uduhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.